yazi umuntu ohlule ukuzenzela kathi kutshontsha imali ye-service delivery nemali yama-IDP Slima intsha ibiza ukuthi ANC member in good standing ANC member yani hlule ukulekelela abantu beningekho ngomzabalazo nina beningekho asinazi beningekho that's why ngitshela abantu abaningi ukuthi ANC bangayidubi bangahambi bawuvotele bawongena kwamanye amacembu because umlilo wamaphepha lo nhlanhla mkhona azuyeza kibo i-corruption ngendlela bayigijimisa ngayo manje South Africa kuyenyiwa manje akuna cilela ikhothe emhlanje ayikho impunga yihlathi uyahleka ungibize ngokuthi mhlawumbe nginomdumakhanda ngiyasangana ngazi ngifunani asho bayadeploya ukuthi ube yingilona nguspeaker bayadeploya ukuthi ube ngichief whip bayadeploya ukuthi ube ngimayor and hayi ukuthi udeploy ubani ithi mamembe ANC besingazi yoganga besingazi yokwenzani but sikudeploy sithamba usilekelele ungasasilekeleli bese ujika ubiza thina esikudeployile ngokuthi thina sinomdumakhanda usazobona uPopayi udlala bathi sazodlala ifishi lapha eArmelo iBrayton niphethe kabi niphethe ngosiko iBrayton bekuyilokhu sokuqala la eMelikhulu kwana idestroyer kwaze kwaba iplaza tshela thina sinomdumakhanda lona miyekeni uyahlanya lo iANC akusinge yakho and iANC umnandi momnandi emabranchini uma ngabe uzohamba uthuka ama-comrade ngalendlela le ngiyakutshela uzokubona okwabona ngisawula eDamasewu uzokubona ngakutshela and yanginyanyisa lento yini angizange ngibona ama-comrade mina lahle elinye i-comrade ngandlela nisilahla ngayo sibadala sihlala emakhaya asinazi indawo zokuhlala ngenxa yenu and nje nithi sizodlutshana ngicabanga sizonibisela emandleni aweza ama-election sonikhomba abantu nini sizonikhomba abantu sonikhomba udodi nini futhi abanye abenu bakufika ama-election sesibathuma uphuthu thina sibaningi eArmelo and sithukuthele sinyanyile ngale ndaba zenu hayi ukuthi ANC siyayizonda sizondi ANC ngeke sizondi ANC ngayo ngoba nabanenhlanhla nje ukuthi nithole masinyane ukuthi naziwe sizinibeke ebalazeni ukuthi hayi hambani osilekelela bese nibiza ukuthi thina sinomdumakhanda nyanyazi nini niyasinyela ANC yethu sonke futhi siyithanda akulunga iBrayton fakele kahle izinto zakhona imigwaqo ilungiswe labantu baseBrayton banake njengabo bonke abantu iBrayton lokushe likhula la Ermelo bese kuyalunga nale Ermelo ngendlela yakho inyibe nje nayazi inyibe ihlelele inyibe ingalungiswa ihlelele inyibe ingalungiswa bese ngizoshiya sinomdumakhanda yazi wena icomrade wedwa wena wena yazi namanje hayi liyeze la kuzokukhomba mina Troika nje yalapha kamasipala yonke iTroika ngizokhipha umuntu oyi1 nje lapho ungazi next uMM baba umlotsho akazi lutho nimchatha nebhizi mina yanibona akazi lutho but akunankinga yakhe ngoba seningitshela ukuthi nginomdumakhanda ngisazoduma ngisazonthuma umphuthu nini ngitshela